nyuma y'igihe kirekire u Rwanda n'isi bihanganye n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 uwo muti wamenyekanye, ariko kuwugura uragurwa n'umwe ugasiba n'undi, utari umugabo ntiwakozaho agatoki. Amerika yashyize ku isoko umuti wa coronavirus, abantu batungurwa n'igiciro gihanitse leta yashyizeho. Njye wumva ndi Jacques Dukarivano, iyi ni Kodu TV. Ubishaka wakora subscribe niba utarayikora kuko ntacyo bisaba, ni umutimanama wawe gusa. Ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora imiti cyitwa Gilead Sciences cyatangaje ko umuti witwa Remdesivir ufite ubushobozi bwo guhangana na coronavirus ugiye kuzajya ugurishwa amadolari y'Amerika 390, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda asaga ibihumbi 370 kuri buri gacupa, cyangwa se amadolari 2340, amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 2,200,000 mu gihe cy'iminsi 5 uyu muti ushobora gufatwamo. Gilead Sciences ivuga ko iki giciro ari cyo kizajya gicibwa guverinoma za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bikize ku rwego rumwe, mu rwego rwo kwirinda ibiganiro bishobora gutuma gutangira gukoresha uyu muti bitinda. Umuyobozi wa Gilead Sciences Daniel O'Day yagize ati, twifuza ko nta kibangamira ikoreshwa ry'uyu muti mu kuvura abarwayi. Iki giciro kizatuma abarwayi bose ku isi hose babasha kubona uyu muti. Ku kibazo cyo kuba igiciro cy'uyu muti gihanitse cyane, Gilead ivuga ko iyo urebye amahirwe ahari yo kugabanya amafaranga ibitaro byasohoraga n'amahirwe yo kurokora ubuzima bw'abantu, amadolari 390 ari munsi cyane y'agaciro uyu muti ufite. Ubwishingizi bwa leta, abarwayi bafite ubundi bwishingizi bw'ibigo byigenga bo bazajya batanga amadolari 3,120 mu gihe cy'iminsi 5, ni ukuvuga angana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,922. Ku rundi ruhande, mu gihe ibi biciro bireba abaturage b'ibihugu bikize, Gilead Sciences ivuga ko yagiranye amasezerano n'ibigo bikora imiti mu buryo buhendutse, generic manufacturers, kugira ngo bikorere Remdesivir ku buryo izacuruzwa ku masoko yo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kandi ku giciro kiri hasi. Hari hashize amezi 2 Gilead Sciences ihawe uburenganzira bwo kuvura abarwayi ba COVID-19 ikoresheje Remdesivir, ariko ubu nibwo itangije ibiciro by'uwo muti. Reka nkushimire wowe twari tubanye, nge nari Jacques Dukarivano, iyi ni Kodu TV. Nshimire kandi by'umwihariko Rwanda News kubw'isoko y'iyi nkuru, nkubwira ko wasangiza abagukurikira cyangwa inshuti zawe iyi nkuru uramutse wumva ntacyo bigutwaye. Niba utarinjira mu muryango mugari w'abakodu, wakora subscribe nawe kuko ntacyo bisaba. Nakubwiye ko bitagusaba ibya mirenge, bitagusaba gukora mu ikofi cyangwa se gufata amasaha yawe menshi, uretse kureba ahubwo ahanditse subscribe munsi aho ngaho hatukura ugakandaho, wabona akantu kameze n'inzogera nako ugakomeza ugakandaho kuko ntacyo bitwaye. Mushimiye ko wabanye nanjye, nkurikira mu nkuru zanjye z'ubutaha. Gukora subscribe nibyo biguha amahirwe yo kuzajya ubona inkuru yanjye bwa mbere nkiyishyiraho. Mushimiye ko twabanye, Imana ikurebe icyoroshye.